بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين ووفقنا توفيق الصالحين. Mahuli, lumatun kita niyo hamadat al-balagha papangadjian al-isti'arah ibansin dua parbahagian niya at-tasrihiyah wal-makniyah. Masuk na kita niyo tumamat ha balagha. Pag-ubusin ini al-majazul mursal, pag-ubos al-majazul aqli, pag-ubos al-kinaya. Wasin tu ubos na kita niyo ha ilmu al-bayan na mag-exam na kuman insyaallah subhanahu wa ta'ala. Tamam? Ba't takay nga tansin nakapaham kami pansin way? Na, insyaallah subhanahu wa ta'ala. Yan din record pag-review kamo. Na. So kung nakita niyo ang mamikit hang po 10% na makam na tuod. Ayaw sadyay sabat simalayo kusong na muad tim mahunit. Naam. طيب. الاستعارة التصريحية والمكنية اللي ما بين كانته مجاز اللغوي. المجاز اللغوي. نعم. ما punin ikaon na to in isti'ara. Unin natin sin isti'ara. In isti'ara مجاز ده سيا. إن استعارة مجاز ده. تمام؟ إن معنى سن استعارة يتنيون هات سن استعارة مني مالا. ما معنى استعارة؟ ناموس لأنكو كيمو أستعير منك مالا. ناموسكو كيمو سين ألتا أنا أستعير. Naam. Nabang ko sabihin yan lang mo pabusi ako, bukun ista'irni. Law mo a'irni, daing ha'aara. A'irni daftaran, busi ako, bulpin. Daftar notebook. A'irni qalaman. A'irni waraqah. Ang pain ista'ara, namus. Tamam? Ang kandaha fiqhi aun al-ariyah. Akala to na rin diya, muamalat al-ariyah. Pagbus, borrowing, long simbasang galis. Naam. In isti'arah, tashbihun hudhifa ahadu tarafayh. In siya tashbih, pagpaanggil, naig, hudhif, naumit, naig, ahadu tarafay inhambuuk tarafan. Unin tarafan, dua taraf sin tashbih. Mushabbah, iban sin mushabbah bi. In pagtag ha mushabbah, iban mushabbah bihi tarafa at tashbih. Higad pa higad sin tashbih. In isti'arah, majaz dasya, bima'na sim majaz, nagpakay rin doon kalima bukun ha ma'na niya original. Sarta insya tashbih, pagpaanggil, amusadya naigin hambuok tarafan, bang bukun naigin musyabbah, atawa naigin musyabbah bihi. Uning pagtag bang maigin musyabbah atau musyabbah bihi, isti'arah. طيب.
Paunahon ko na sa qaida. Apabila in maig dain doon musyabbah bihi, apabila in maig musyabbah bihi, impagtag kanya isti'aratun makniyah. Bang maigin musyabbah bihi. Tiknotan nyo yan magtuloy. Amuna ning kahimut-mutan niya. Apabila in maig, uid. Maig in musyabbah bihi, hamajaz, hatashbih, impagtag kanya isti'aratun makniyah. Apabila in musyabbah bihi nasabot na bangkil, impagtag kanya isti'aratun tasrihiyah. Impagtag kanya isti'ara tasrihiyah bang nasabot in musyabbah bihi. May tiyawag tasrihiyah sabab musarrah, hatisim musarrah, loud and clear, crystal clear, nabangkil. Musarrah ini biya, sarih, clear ba? Clear, matampal, nasabutin musyabbah bihi. Naam. Impangasukukan. Haunin mahal ka ha ilmul balagha. Musyabbah atau musyabbah bihi? Haunin mahal ka? Harwa, rukun sin tasbih. Unin mahal ka? Musyabbah atau musyabbah bihi? Unin mahal ka? Harwa yadto. Unin mahal ka? Ha magbabala ka? Musyabbah atau musyabbah bihi? Musyabbah bihi mahal ka? Maita. Sabi musyabbah bihi huwa al-khayal, siya imagination. Bangkaw imian long mo, anta kal badri. In anta uno siya musyabbah. In badri, musyabbah bihi. In ikaw biya, kau damlag. In damlag musyabbah biya, matim mahal ka, sab maita. Amo yan tin imagine, ma-imagine sin tao. In ikaw biya damlag, unin imagination, unin imagineon mo rito. Amo yung damlag, pahangilon mo yung tao biya damlag, biya nidag mo sin damlag, biya nilingkat sin damlag, insaya sin damlag. Haunin khayal, haunin imagination kumudan, musyabbah bihi. Ang kanda mahal kain, musyabbah bihi. Basal bang maigi musyabbah bihi, mayroon na imagination. Tamam? Mafhum wala la? Mafhum? طيب. Bihaon. Balikan ta. Apabila in maig apabila masabot matarrang in musyabbah bihi, uning pagtag sin isti'ara yan. Tasrihiyya, clear na sabot in musyabbah. Bang naig in musyabbah bihi, tiapok. Makniya, hatisin makniya, biya, ketan yung makniya, kinaya, ketan yung kunya, nickname. Atin na tiapok sa aun sadya biyutang biya, pangilahan mo sin yaun da tiapok sadya. Amatin natin sin isti'ara, makniya, tiapok. Mudmara. Bangin musyabbah bihi, nalawa. Sa naun din doon nasabot, alamat sin in musyabbah bihi nalawa, impagtag ka niya uno, isti'ara makniyah. Tay. In isti'ara tashbih, majaz da, magpakayra majaz. Tay. Kita unta kunuha mithal, عند المثال يتضح المقال. Dain doon ha mithal, sumawain himumungan. عند المثال يتضح المقال أو يتضح المقال. نعم. ونمونا فرمان سين الله تعالى بيتيني يقبغي تصريحية أو مكنية. قال الله تعالى في سورة إبراهيم. سورة إبراهيم.
ayat hambu. قال الله تعالى لا حول ولا قوة كتاب أنزلناه لتخرج الناس كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. هون مجاز آية هون مجاز آية هون مجاز. يلا يا منذر. ها؟ ظلمات ابن النور. أحسنت جيد. إن ظلمات kalinduman. Imaksud sing kalinduman dahin doon amunain kalaungan. Wala piya kay kabtangan kalaungan. Sa uning piya kay kalinduman. Majaz, ha? Innur pamandu. Sa wala piya kay sing Quran, ingkabtangan ilal huda. Pamandu sa impiya kay uno kabtangan nur sahaya. Tamam? Majaz. Ang kanda yung kaibanan, way majaz, yung panganan la sin Nur Muhammad, Nur tudhi Muhammad, sahayahi Muhammad, la abadan. Majaz, yung pagyanon ha, Nur Muhammad. Yung maksud majaz, hati niya sahaya pamandu, diarasin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukunin uhi Muhammad sahaya, bukunin lima niya sahaya, bukun siya rin ha sahaya. Tamam? Sa in pamandu diarahan niya, sahaya pakata ng alam. Tabi. Majaz. Tayo. Bang tapanguntulon in ayat. Maanahan ta kuno sinuguntan. Paniutali amarayaw bang kumuddan ni namuin maana. Law niya kitab amo ning Quran anzalnahu piaturun namu siya ilayka maun kaymo ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Litukhrijan nas. Unin lam dahin doon. Lamut ta'lil. Ha? Litukhrijan nasa. Supaya pagwaun mo yung mga manusya. Pagwaun mo yung mga manusya. Deng hauno. Minadh-dhulumat. Deng hakalinduman. Ilan nur maum pakasawahan. May tain mga tao na kauna. Halom kalinduman, wayron ilaw nila. Pagwaon mo, dahil hakalinduman may blackout in mga halom sing Quraysh, halom lindom, auntaw halom sing kasawahan. Biat tuwa imaksud sinaya. Halom lindom sila in hambuk masawa, biat tuwa imaksud sinaya. Taon imaksud sinaya. Imaksud sinaya. Litukhrijan nasa. Asupaya pagwaon mo, in manusya, minad-dalali, dahil hakalaungan. Biyan dinin sifat sing kalaungan kavulumat biyasin kalinduman. Allah. Lingkat sin mangmukya pahamana. In takdir sin aya litukhrijan nasa minad-dalali daing hakalaungan biyan dinin sifat sing kalaungan kavulumat biyasin kalinduman. Ilan nur ay ilal huda papamandu kan nur biasin sahaya. Pahaman? Bang bihat tumasawa na. Ha? Bang tabutang ang takdir. Law mo minadh-dhulumat ay minad-dalal. Unin natin sin dalal? Kalaungan. Minad-dalal kadh-dhulumat ilal huda kan nur. Unin huda? Guidance. Pamandu. Indalal kalaungan. Nah, maanahan ta kuno. Hati niya Quran mahamul ya piaturun sin Allah Ta'ala pajunjungan na tunami Muhammad. Hasupaya pagwaun niya in manusia dain hakalaungan. In kalaungan biya kalinduman. May tato biya kalinduman in kalaungan.
Sabang ko'y ninalalaw, may kahalom kalinduman, di mo kaya tamang kauharap pakain. Daw rugtul ko madtumari. Mukon kaya, Shaykh? Naam, harap mo pakain pakwaon, ilal huda, papamando. In pamando, kanur biya siya sahaya. Masawara kumaan, kakitaan mo inyaon lawang, inyaon tandawan. Nabang mayroon ilaw mo, arakala makakuha ko rin nga tandawan, mahug ko pa, mapisok ka. Sahay walala. Biha unti mampal nin aya. Why? How ni unin naig dahin doon. Muna siya tashbih, ang pagpanggil, an-nur, al-huda kan-nur, ad-dalal kan-zulumat. Ang pagpanggil. Sahih? Aun majaz? Aun majaz. Naam, impangasurin doon. How ni musyabbah? Ad-dalal atawa in zulumat? Mga kuimian, litukhrijan nasa min ad-dalali kadh-dhulumat ila al-huda kan-nur. Hawlin musyabbah. Hawlin musyabbah. Hawlin musyabbah ya syabab. Hawlin musyabbah bihi. La hawla wala quwwata illa billah. Hawlin musyabbah. In dalal siya musyabbah. Iban sin huda siya musyabbah. Hipagpawaom min manusia daing hakalawngan biya kalinduman. Iban maun papamando biya sin sahaya. Inin musyabbah, iniin musyabbah bihi. Isyun naig, musyabbah atau musyabbah bihi? Isyun naig. Unin naig na ino, musyabbah atau musyabbah bihi? Ayat, original sin ayat, unin naig. Musyabbah, in naig. Naam. Bukun ka, musyabbahin, naig dahin doon. Tamam? May taka mo, kaya wala niyo, kaya pahaman maraw. Naig ataway. In naig musyabbah. In musyabbah bihi. Matarang, clear, kaya sabot. Nasabotin musyabbah bihi. Nasabot. How ni musyabbah bihi rin doon? Al-zulumat. Iban sin, an-nur. Atin ya insya naigin musyabbah bihi. Unin isti'ara ini. Isti'ara tasrihiyah. Isti'ara tasrihiyah. May kamu nahihilwal. May ita ka mo hindi makapaham. May kitinunyo hakahawa. La hawla wa la quwwata illa billahi al-ali al-azim. Naam. Balikan ko. In isti'ara majaz. Majaz. Damikyan tashbih o pagpaanggil. Min ad-dalal ka-dhulumat. Min al-huda kan-nur o pagtashbih. Sumagawa, hudhifa ahadu tarafayhi naig inham buuk tarafan niya, dua taraf niya. Bang bukun musyabbah atau musyabbah bih. Bang maig musyabbah. In musyabbah bihi kaya lalapal unin pagtag isti'ara tasrihiyah. Nah. Baik. Taib. Mari kita pambuk ayat. Ha, Baba? Paunawin ayat sa ayat. Siyang kita makari pa, Baba? Paunawin ayat. Qala Allah Ta'ala. Suratu Maryam. Ayat 4. Rabbi inni wahana al-'azmu minni. Rabbi inni wahana al-'azmu minni. Washta'ala ar-ra'su shayba. Isin namung ini Nabiyullah Zakaria alaihi salam. Nagpuhon siya patuhan Rabbul Alamin. Inagi niya, o Tuhan ko, sabon na ito din ako. Wahanal azmu. Limang manay bukog. Atin niya, limaas na. Kinaya sin, makatan nyo rin kinaya. Bang lumang manay bukog, unin maana niya, malaas na.
تمام؟ نعم. واشتعل الرأس simulyab. Man ishta'ala, kayo, pag-usalon ha kayo. Simulyab. Simulyab na inu, ar-ra's, shayban uban. Nailingkat sin kuhan. Paamuhan nyo kunin mana. Uning maksud sin ayat, in Nabi Zakaria, simulyabin unya bihan sin kayo. Banglaw muway majazalom sin Quran, kumangi ikaw pagmana. Kung mag-usos lang muway majaz, way majaz, tabi, usalain umo. Kung magkakad-akad kalbabaka, hakid-kid, makad-makad kaw. Nabang mayroon majaz, maanay kunin ini. Ya Allah, sabon nato din ako limam manay bukog ko. Okay. Washta'ala. Na, unin natin si ishta'ala. Inishta'ala, simuliyab, kayo. Washta'ala ar-ra'su, simuliyab na in-u. Sabab sinuban. Bang bihat, tubang wayron majaz. So, way ni pagmana tahi Nabi Zakaria alayhi salam, baka simulya bin unya biham, biya na sunog mat yun unya. Bihat to ay maksud sinaya. Bang ikaw ya, Shaykh. Ay bu ni maksud sinaya. Wala yung maksud sinayat. Ha? Tabiho. Okay. Pabuntulunten ayat. Ba't takabatukan? Ha? Rabbi inni wahana al-'azmu minni. Okay na. Washta'ala ar-ra'su. Simuliyab na in, maksud na hindi buhok kau, kalwakudi. Kalwaqud. Ma ma'na al-waqud? Al-waqud. Biyasin lanagas. Amuin hipagkukuan. Pag-uno ba ini? Pagbubuhi kayo. Biyasya uno ba ini pagtagyan? Lanagas. Kalwaqudi. Nabiyasya sin lanagas. Tabiho. Washta'ala ar-ra'su ang takdir niya rin di? Kalwaqud. Nabiya na siya lanagas. Lanagas. Bang mukaw na rin kayo, sila lanagas, mauno? Masulyab. Masulyab. Sahih wala la? Masulyab. Mana sin aya, iban simulyab na in-u, nabiya lanagas. Kalwaqud. Mayta, shayban sabab sin taod na sin uban haun niya. Kinaya sin uno, kinaya sin puti na to din buhok niya malaas na siya. Bukunin maksud niya abadan. Wala bukunin maksud sin Quran mamayta kay mo bat nasulya bin u nagkayo to nag-aswim buhok sin Nabi Zakaria. Tabi, kumangi ka pagmana ha. Kanda sway ko mapato. Impangasurain doon unuin naig, musyabbah atau musyabbah bihi? Musyabbah atau musyabbah bihi? Washta'ala ar-ra'su kalwaqud. Simulyab nin u, ay bima'nin buhok hau, nabiya na lanagas. Haunin musyabbah? Ar-ra's. Haunin musyabbah bihi? Al-waqud. Tashbih, aun majaz, uning pagtag sin tashbih, naig dayin dunin musyabbah bihi. Ha? Isti'ara, makniyah. Impagtag sin ini isti'aratun makniyah. Haunin lawazim, magkasabot in isti'ara makniyah, maigim musyabbah, subayaw na alamat, sinin maksud dahin doon amin waqud na ig. Haunin rin doon partandaan. Sin in musyabbah bihi waqud. Haunin partandaan. Dahin di. Salam rahmatullah. Haunin partandaan dahin di. Lawakan niyo kuno. Illa nagas. Haunu rin din lawazim niya. Yung lawazim niya mo yung pangilahan partandaan sin lanagas. Ha? Ishta'ala.
Inista'ala magsulyab, inu magsulyab. Unay magsulyab? Lanakas. Hamoy lawazim ninyo. Ang kanday mga ulama, bang sila magsabot, long niya, bang sila magsabot, long nila, laqad shabbaha Allah Ta'ala ar-ra'sa bil-waqud. Laqad shabbaha Allah Ta'ala ar-ra'sa bil-waqud. Wa hudhifa al-mushabbah bihi, wa hudhifa al-mushabbah bihi. Amunan yaun. Wa rumiza, ma ma'na rumiza? Aw bi isyarat. Wa rumiza bi ba'd lawazimihi, singkaybanan pertandaannya, wa huwa ishta'ala fa kana isti'aratan makniyah. Biat yung pagjawab mo bang ko mag-exam habala ka. Kung ko magyan ismi, Pandora, mag-exam ka kapusan singkatas nil. So ay ta'bir adabi. Tamam? Laqad shabbaha Allah Ta'ala. Hindi nito taas isab. Laqad shabbaha Allah Ta'ala ad-dalala bil-dhulumat wal-huda bin-nur wa hudhifa al-mushabbah wa huwa ad-dalal فكان استعارة تصريحية. مفهوم يا شباب؟ مفهوم؟ إن دين يقول النائج مشبه به، إن دين يقول النائج مشبه، إن دين استعارة تصريحية، إن دين دي ماذا؟ مكنية. طيب مريك يتفهي كروة. قال الحجاج في إحدى خطبته. Kaitan nyo ray Hajjaj, magkarungan nyo rin kisay Hajjaj, bang aun tao biya maisog biya mang lalapdos iban biya nakura mangan niya ya. Pag yanon sin mga Arab biya law ni Hajjaj. Hajjaj ang buk siya biya general ng mga kato. Mabungis wayron pagharon niya tao. Kabubukaan si mga tao amuin mga anya ya. Sarta magkasabot sambil kayo ng mga tao marayaw pagkalapdusan niya. Sa misamihad to, mangbuko ni Hajjaj, ati kuwain dun niya ni kataan, nahipo na nahinang na siya kataan. Nahipo na sin, pag nakuraan na sin mga siya sabab, way dun nakura mo maisuga ka din. Hajjaj, buk siya rin mga nakura, general hajaman niya to sa tabungis. Way dun pagharon niya, alim, bukon alim, basta simulang, lapdusan niya magtuloy. Kana magkasabot nila yung Hajjaj, tao bukon marayaw. Ala kulli. Ang bukad lang yung Hajjaj, simud pahula Baghdad. Siya yung himutba. Pasandungan niyo, Jumaat, taas mimbar. Pagsud niya pataas si mimbar. Sakat niya pataas si mimbar. Inari niya. Laong niya, inni la ara ru'usan qad ayna'at. Inni la ara ru'usan qad ayna'at wa hana qitafuha wa inni la sahibuha. Nah. Unahin natin niya, hapalan niyo. Inni la ara ru'usan qad ayna'at wa hana qitafuha wa inni la sahibuha. Unahin maksud si kabtangan niya. Doon siya taas si mimbarin akin niya. Sa runan tulin ako. Nakita ako mga u. Tani mga u si mga mong taas si mimbar. Yung pagkakitaan mo. Sike, tawa u. O, biya na uup-up na. Long singkwan, biya na uup-up bihan. U katambihan. Nakita ko lang yung mga u. Kad ay naat. Sa runan tulin na hinug na. In ay na ay ni hinug. Magkahinog, at tawa bungang kahoy. Bungang kahoy sa sipat niya, Tamam? Sabon na, tudlong niya na, kita ako mga kad ay naat. Sabon na, hinog na. Nahinog na. In ay na. Ay na, fi'il madha, kung fi'il madha.
وحان قطافها. حان ما معنى حان؟ حان waktu niya na. Di matong nin waktu niya. Di matong nin waktu qitaf. Ipag-harvest ka niya. Nakita ko lang niya hinug na. Di matong nalong nin waktu ipag-harvest. Di natangsoon nin Isin tumangso. Isin kuma. Manyaktof. Wa inni. Iban sa nato din ako. Lasahibuhain. Tagdapusin pag-harvestin. Amuin. Mga hinug Bangkan yun. Ano ba imaksud? Isin makapapuntol ka ako simbis saraw. Na. Aun majaz. Aun majaz. Kalima ayna. Mahinog. Inuri magkahinog. Papuntulon ta kuno. Imaksud singkab tangan. Inni la ara ruusan kathimar. Sa unatod na kita ako mga bialong niya mga bunga. Piag hinungod nin pauno. Pa mga bunga. Kad ay naat sa unatod na hinug na. Amo atin dalil sinimaksod niya bukun Amo yung bunga. Ba't bunga yung magkahinog? Naam. Wahana kitafuha. Di matong nin wakto sin pagkitaf. Mamana ng kitaf, mag-harvest ba? Pag-harvest. Wa ana sahibuha. Unin na igda hindi? Musyabbah atau musyabbah bihi? Musyabbah bihi. Unin pagtag kanya? Isti'ara? Naigin musyabbah bihi. Unin pagtagin Tasrihiyya bang masabbutin musyabbah bihi. Bang maig. Unin pagtag. Makniya. Naam. Makniya. Amo ini musyabbah. Amo ini musyabbah bihi naig. Impagtag kaniya. Makniya. Haunin lawazim. Haunin partandaan sinin naig. Immaksud sinamuin. Long tabihan. Immaksud da hindi bukun magkahinog. Bukun immaksud. Sabsin ay naam. Magkahinog. Bukun di magkahinogin. Unin magkahinog. Bunga. Amoy naigad to. Naam. Hangkan bang kita magjawab long mo? Laqad shabbaha al-hajjaju fi hadha al-bayti laqad shabbaha al-hajjaju ar-ru'usa bithimar wa hudhifa al-mushabbahu bihi wa rumiza. Ma ma'na rumiza? أو رمز أو بإشارة ورمز ببعض لوازمه سنكيبنا برتندأ وهو أينعت فكانت استعارة مكنية تمام؟ نعم. Mari kita مثال هنا بوسان. قال المتنبي وقد قابله ممدوحه وعانقه. إن أغه متنبي وقد قابله. ما معنى قابله؟ سبنال تؤد قابله نراني نقلب قابله كان داون لون مقابلة مصدر pag-alop مقابلة إن قابل يقابل مقابلة pag-alop. Naranya nag-alop, wa'anaqahu. Ma ma'na anaqah? Giyulgul niya. Nagulgul niya tawid. Unin akin niya. Law niya, falam ara qabli. Man masha al-bahru nahwahu. Wala rajulan qamat tu'aniquhu al-usdu. تعانقه الأسد.
فلم أر قبلي من مشى البحر نحوه ولا رجلا قامت تعانقه الأسد. Long niya, falam ara qabli. Wa pa kulong na nakita qabli before ko. Wala pa kulong na nakita before ko. Man huna bima'na alladhi. Wala pa kulong na nakita before ko. Amuin masyal bahru. Miyanawin dagat nahwahu maun kaniya. Wala pa kulong niya nakita before ko. Miyanaw long nindakat maun kaniya. Wala rajulan. Damikyan wa day sa ko nakita usog rajulan. Qamat timindog. Tu'aniquhul usdu. Giyulgul siya long niya sin mga layon. In usud jama' sin asad. Malaw min bisara sin mutanabbi. Biantog nin tao, amoy naranya nag-alop, iban gimulgul kanya. Dahil siya kalayo, miyano maong kanin tao yaon, di man nag-alop kanya, ang pasya giulgul. Ang pasya naghinang daman, long niya, falam ara qabli, man masyal bahru nahwahu. Wala pa ako long niya nakita, before ko. Miyano long nin dakat maong kanya. Siyempre, ano niya dakat? Ang tao yad. Wala rajulan, namig kanula na isa ko niya kita usog timindog. Tu'aniquhul usdu piaggulgul siya si mga layon. In layo magpanggulgul. Magpanggulgul in layo ta mangutkot mananghab magtuy. Mananghab. Namang mayroon majaz, kumpas mo. Magkundan ba yung mga pagmana mo? Ha? Kanay ko magiyan mag-us-us way majaz, singod-singod dyan ko. Talian na marayo. Uning maksud niya rin diya, Shaykh. Maksud niya rin diya, falam ara qabli rajulan kalbahri. Wala pa kulong niya nakita usog biya dagat. Miyanaw maun kanya. Mga Arab, mang sila magpaanggil parakat, hati niya tao patimura, mataod karayawan. Biya dagat, indagat yaunin ista, yaunin in khazaf, uno tayo khazaf yan. Yan yung mga panakaton, yan yung mo imbiya mga pagkaunin dakinis, hirihil kay mo sindakat, ha? Intanda niya, alhamdulillah, pila tahon na kita rin, ista sa dyan pagkaunin. Sa wala nag-iikutin dakat, ha? Nag-iikutin dakat ka to, way. Ayaw memang kita hukum masyirik long ni meton, dakatin nag-ikot, bukun. Majaz, hati niya wala nag-ikot, in Allah subhanahu wa ta'ala. Ha? Tamam? Kung sa ating kaya man ang tao, kuwan ba, dagbos, di tud makapaham. Biya sinaming mga hat ko magyan Ramadan Karim. Ramadan Patimura. May taanlong na siriksan. Bukun Ramadanin Patimura, Allah in Patimura. Bihad tura sa hati maksud. Ang kanda in Rasul sallallahu alaihi wasallam, misan yung Quran na may ita. Syahrun mubarak, mabarakat. Mabarakat Allah Ta'ala. Yanughara niya pa, bulan Ramadan. Ang kandayaw ko mag-us-us. Hinit-hinitain utok mo tiyo-tiyo, ha? Bukun ko, biya, too much ko, biya, uno ba yung pagtagi ni? Literalist tao. Ayaw, magbihan. In bahasa malawm. Bukun ko mag-us-us. Na, kaya ba nan, biya, sensitive to. Jum'a mubaraka. Wailong na nasabot sin Rasulullah. Bid'a. A'udhu billahi minasyaitan. Nauning kabayaan mo, Juma at way barakat, yan ang kasintao. Ayaw mag-us-us. Inyan, tudiuwahan ka wang man, pagbarakat in Jumaat mo. Na, ayun kayo nang maglagba sa magtuy kuno dalil. Way, steady ka. Na, falam ara qabli man masya. Wala pa kulong niya nakita before ko. Manu siya kalbahri. Biadakat. Miyanaw maun ka ako. مشى الرجل كالبحر ولا رجلا وليس مقولون ناكتا ما نسي قامت تمندم تعانقه الأسد يقول ساسين لايون ينجي مرغل لا تعانقه الرجال
Piaggulgul siya sim mga usog, kalus di biya layon, mamaisog kakandilan kata. Biya ito yung maana. Supaya kahatihan. Unin na igda hindi. Musyabbah ta musyabbah bihi. Musyabbah ta musyabbah bihi. Inna igda hindi. Musyabbah. Musyabbah bihi. Clear na sabot. Naam, al-bahar. Inda hindi ti musyabbah bihi. Nasabot. Naam, al-usud. Inna ig, ar-rijal. Amoy musyabbah. Bang maig, ha isti'ara. Maig, in musyabbah. Malimpal, in musyabbah bihi. Crystal clear, hikalimpal. Unin pagtag. Isti'ara, tasrihiyah. Isti'ara, tasrihiyah. Hatisin tasrih, atin niya clear na sabutin musyabbah bihi. Ayun yung kalupahi, bang maigim musyabbah bihi, signalan sadya siya singkaywan ang alamat niya unin pagtag, makniya. Na, amo yan, yung kahaupuan, sindaras, hatungod sin isti'ara, al-makniya, iban sin isti'ara, at tasrihiyah. Balikan to insyaallah, lumatun kita niyo pamajaz al-mursal, insyaallah ta'ala. Ubus na kita niyo hamajaz al-lugawi, ubus na isti'ara at-tasrihiyya wal-makniya, balikan to majaz mursal, pag-ubusin majaz mursal, majaz aqli, pag-ubus yad to al-kinaya, last na yung kinaya, pag-ubus, tutupan tan in maddat, al-balagha, habab, ilmi al-bayan, pakita nyo lumatun na isab pa ilmu al-maani, insyaallah subhanahu wa ta'ala. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.